Pijo ma winyo leb luo. Nyo pijo ma winyo leb Acholi. Amira wach kama lenga tini. Dano fonye I level ma pat. Dano fonye I kit ma pat. Jomukene niang in the hard way. And jomukene niang no yera. Kay yera ki leba chuli bu chuin en leba chuli ma tek. Ma yam kodi mekin gang I kikome. Chubi niang. En jomukene miri fonji ki wit lu riu. Mir kodi wit lu riu en kikome mekin gang en kill en nako kikome. Kill en wit mek lu riu mekin gang en kikome ni. Chubi niang. Pin kape ibi teme fonyo ne kwe. Ibi teme me warning kwe. Ibi teme ne umironiang. Ibi teme kwe pe ubiniang. So anangeyo channel me fonyo ma mega. So ka niang ningat muni niang in the hard way. I take him or her there. So I will make that person understand in the hard way. Ka niang ni eni mir niang en with riu ni. Chia kilo en melu riu mekin gang kikome. Yes. En ka niang ni eni. Kaki logo keda loga chalo dharma niang en dharma kui may logo kedeko yome niang wako mabe loy weng. You use that method. Pe dharma weng niang in the same way. No. En wega la fony. Pe tuero bedo la fony moni mabe bo dharma weng. Cha muken lutien muken pe niang fony. Unless no logo strategy no style me fony mamege. So amiro uniang an mabe won machala chori unyo kijo mukene mapeniang an. And I am a person who practice diplomacy a lot in the highest level. And oka niang ningat muni dong suru diplomacy petwer niang unyo in a diplomatic way petwer niang. So mirno mer kel with riu. Unyo yera ki leba chuli ki kome. Muchuin leba chuli ki kome matiu gani en leba chuli mikin gang ki kome chani. Chupi niang. Pin tia chuli mukene ka yera mabe. Yet tuyu ira tungchel chikara ko kuja. Ni jumukene niang mabe ka yera. Jumukene niang mabe ka goya. Jumukene niang mabe ka tuenyo tuenya. Unyo sur diplomacy unyo ter ki hard way. Jumukene mirk etek kom riu en. Tinene so dano niang yo mapat. So piman amira wechiwu ni yet obedo fony. Dano pel mironen yet chalu gin mo madokti so strange nyoti so violence. No yet cha mukene fonyo dano mabe adada. Kay yero ko mabe pin jumuken weni yet lit lo dogo. So mi ne doj malit. Kay mi ne doj muni marwate ki en chi ubiniang mabe. So pegat mo ubet ka judging and no, nobody should be judgmental. No. Niang an mabe. So akanyo ming pa jumukene koe pelar. In petwer berni cha wen kai donyo I Facebook nyo kono ngo ino mir bet ka yero an nyo ka lokinyeng an General Daniel Soka. No, an pabi ye. Pien tie la kit la mego moni eni. Magak mer kamaro. Jai nyo ta la tek gake doge cha weng. Gak kamar kon constant and markon over one crate of beer. And to no tika loko constant. Kaputi marotati you are la tek. No down mer bet ka watching and gina eloni. Tie luming money ben war en. Luming money ben following en. Da oni ki luonye ni bitre stone. La mer mo go mama ming makonye pe but every time ka bino I Facebook stream your live stream I Facebook mironi luong nying an unyo miri luong wan nying wan lutena chuli maba yueki I luong nying wa iti kede me gaining her relevancy. So an pa biye pe nya is a brand. Daniel Soka is a brand. General Bad News is a brand.
General Bad News is a brand. Daniel Soka is a brand. An pabi ye penya. Soka wun mogum uye ki tuku ki nyimbu. That is you. Ento anko. Anka and look kedi. Ano ni iti yerta iti loke ko maraj. Abino in a diplomatic way. Ento kapa niyang ni. Akada niyang ni diplomacy dong peto erwe ini niyang. Abi yera ena kedo and with riu marwate kedi. Pin an macharo Daniel Soka nyo general bad news juya wajo. Awajo ni an ka pe yelo an baby ne raja. Doga wajo kameleng ni an pe miete ni an da omira mat jai unyo mira mat kon. Kuri remo mamekwari remo me leadership. Remo me tela. We speak with command. We speak with authority. We are born leaders. Leadership is inborn in us. So, gin matie an pedok mietenia mat kon unyo achera bil ta pangat mo ka wek analogo. Analogo boldi. And look, mameka pa choyo. I'll tell you straight to the point. So gin matie ka ano ni in petrania abi yiri ku kwiji abi yiri kwiji mabi bani gipian. So ka jumu kene ginon yeta ni raj ento an yeti konya. Pin cha mu kene kala ming da no ni fonye kwe umira yet en ming ngeni ka yera chi tuyu ire tumchel karwa tumchel pil. I cannot give chance to some fool maybe merka dange o kenya ping maru di cheng maru cha weng maybe ka lo kenya maybe ka berka luonya cha weng in YouTube channel mameki unyo in Facebook live stream mameki to gain audience to gain relevancy and papi ye I will never give chance to just kind of people tinia kanoni ti dara manyang mabe yes we shall practice diplomacy. Anywhere our money kare ma go bino missionary go bino Africa gitiyo ki diplomacy ki violence and ki mako Bible ichingi tuwa cham chingi tuwa chuchi mudogo kun ki wajeni if violence fails again if diplomacy fails violence take over. If diplomacy fails violence takes over and that is my motto and machalo Daniel Soka, General Bad News. Kanoni in Petrel Niang diplomacy, I will bring my violence. Chiwek mamake niang o mabe. Then ana doi pena chuli kikome. An pena chuli kikome. Petit leba chuli moma an pangeo. Petit leba chuli moma yet moma an pangeo. So, kajumu kena kitamane ginyang suru yet, nyo suru hard way. Yes, I will force them to understand that way. Indong petwer berga yet total ni ya, indong la yet total. Luange umuko cha mukene. Chalo mego money. Luange o kene gubu ni en la wiya wobe. La wiya wobe kono me yet, kono la wiya wobe me ming, kono la wiya wobe me baba, kono. So, indong kera dong itamani, indong ngew yet total, nyo kera gon money dong, utamani dong umeroni, uti mereke brand, nyo nyingat mo, me gaining relevancy, ma meku an pabi weru, a lier wu me bad news, a lier wu with full dodge, a yiri with full dodge. Kwa kera mabe, ana kwa kera mabe. Kekele with Rio, or Kemek with Rio, Kekele Ming, Chiwa Kemek with Ming, Kill with me Jai, Chiwa Kemek. Life is all about judging. Ngat any mer ne te ni ngat any mer ko ni kere ka we onyang. Umir bit ka katimo adjustment, ma make a judgment. Bet ka adjusting. But flexible. The flexibility must be there. Yes, I sometimes practice adaptability, but sometimes it doesn't need adaptability. There are some situations that you cannot adapt.
You cannot adopt those kind of situations. So if adaptability fails, so what do you think I should do? I cannot force myself to adapt. Ming mo I should adapt. No way. Kiri kid me violence, wa kim me kid me violence. Kiri kid me ming, wa kim me kid me ming. Kiri kid weak me nyanya, chi wa kim me kid me nyanya. Kiri weak me riu eni maki yep te kum yep ki ko ma chuli wajani yep la mon ni wa yep te kwiji pa bi wiki. Ben ming tika weng ati wajani ni down weng lu boya. And so they just control you, they ignore. Ngat mo ki ken ro mo ko tamme lu nye du dog war chero bene. You timo any kind of funny things. And so people just ignore. Tano ini wing lu poe one wing lu poe. So ka ngat mun dok tao ni en na poe ni dok ti so special. You end dok ken me twer po ke dano. You end twer po. Cha bi po lu yo. Abi po lu yo. Ke ini tau ni voor daar ke jai ni ara mar jai wek down luara ñu wek down ne andong ati bad to ñu ati one ara long in bad news ni ki lo bad news actually me Australia ki actually me US donc way ni mer pek long ni bad news ke ken donc guk medo ñing mag lo full general bad news. Yeah. General bad news ka in pay yellow. General bad news you will not listen or you will not hear bad news. Bad taka in winyo. Bad news dong okay yo nyo do okero nye I black book mamege an pa bi pay ko ti professor ko ti doctorate of philosophy unyo ko ti master ngo kinga gini bien abi yer cutting across when so kata ni indok tiki master unyo kone yet unyo kone tiki doctorate in marojai unyo tiki doctorate unyo kono master ikit me mero chi ame merke yamo pero miete ame merke yamo en ka yamo tien ka tumo amar me dok pi agamo yamo ken chi adugi komi en anwa yam lutieno mamega lutieno luwar pego bullying anba Teka ini luenye kuma tap luenye ini pegit. Kuri lok mo ini ko forget and nga gini bot an pe. Teka luenye kum an luenye ini pe begit. Kamo iken mo wanonge omier wa luenye kenyu. Kamo iken mo wanonge omier wa dong gumi kenyu. So anywhere o nying me bad news kimi na bad news nying ma cha no ni wa John mo put ki gang kwan. Ben lu war wa chi ni jal enu ni ti bad news ka ini ta ni keme ki nyir eni ye babek wen ye por ming level wen yes adjustability umir betie I'm adjusting myself malupe kira ini ter ki an kira situation ini ter ki an unyo the condition your situation chameleon ki come chameleon so kay berjo chameleon may lock may beru malupe acting according to the situation si gene pe yeruwi matwal anyway the ming mo mere majaine ubinu jarago the ming mo majaine ko almost 2 hours no 3 hours tika lokinya work marbia work lokinya ni yer no way an papi marbia kano gubu tier katum energy ma mega matiu kere ere kok ayo ay kok o matek ano energy ma mega chi abibino ayiri me bad news abi yiri full dodge wun rema ma o practicing diplomacy ma mar wun kinga gini let's act in that way ama le rema mo full tie chok US kan Robert Riem, wherever you are. Acholi me Sudan mo mara no ni niang pudo mano niang chanir ene pa. Robert Riem. Boda gor chakinwar. So, kao ubiro no uno te gwa no ni aruke ma ke jama ti yer football. Daniel Soka mera. Pingo yer do pe yeria. Ciao, jalo. Ento andong kadong mekani ticharo pa leopard. Kadong ini yelo no kwe
pwony mera mucho ko pa gino. So jumu kene gitiki ngo gitiki kero eno mengo me jalo jamiro unyo kerki yetgi pegi tamo pegi no lete unyo gikanya ana kanye ko ayere kwiji. So I would rema team apartment and analytical rema categories when anyway wayam matikin igulu abedo I be across chao ken no amugo kenu mat jai mu kenu mat reggae mu kenu mat beer ikin IT main nyo kin drivers kin jo mani kin akwo ke down wing pin la tele mi repet multi purpose o cutting across o kwo ke down level wing ento an kwo ke down level wing any metamne a dok level la go wing akwo ke down maben jo mu keneni kadong gungiyo ke dago war gi chao wenyo gi taoni nen chalu riego gi tie be dong rom ke mega unyo ne char ke dong gen ki ngiyo ke totally adam gi unyo ki wigi tiu ko mega ni see so ngiyo ke chach ero wego jo mu ken ma kwa ma total ki nganga gini pegit wero bedu leaders they don't come into leadership pien pegit wero cutting across pegit wero bedu in all categories of life ero wego jo mu kwa ma total gi mar bedu kengi itina ne pien ki wani pegit wero kanyo ne so the best thing they have to stay alone of which is bad bene if except here matek to tware ko padan ini bet mer keni cha inte prisoner nyo in ma vuj pangat no an machalo Daniel Soka general Daniel Soka bad news honorable Daniel Soka aka general bad news an petie ilobo kany money kinywalo an ya bedu pi unyo bet ka kanyo ming para ming mo unyo bet slaves in my own country or in this world no way I will never be slave abedu imabuch imama anakeken in the womb for 9 months it's enough wako kany and I will associate with all categories of people so in my get whatever and look ki condition ki situation you can inter ke anker ini mara ko ke mabe and then I will do it the same utwang wille achuri wa ni utwang wille yin pengat mo berka don le mi bera gwe munyi chi yindo idwa ka ki yom chi no way ini time bodlo baba kilo ming ento one ma wadoi pena chuli ki komeni tere ki do goyi ki ken lu ten lu wori dugu mama ni dugu kun cheri yin chi pe ero we o do gumi me a ki gang kwan me o gang no wa do gumi mgu tiana pare o kamo te ka do le remi mu ne be nyang ni chi pe yin be ne pe nyi baba so pe binwer nyibo ababa komi so and is my motto na kirwe I WhatsApp you know achoni when diplomacy fail if diplomacy fails violence take over if diplomacy fails violence takes over and that is my motto berga nyibu ming para ming mo ne abet mera ka ne pe ki chawa eruni da pe ki kamo ki ken be gwa ming para ming mo kamo anna became ke de bigiri ko fall ino ne enjo magi chwe gi ko maraj magi nen no raj kwiji gi lipo kwiji dok ki pelare yerdan nu raj machet raj may mir po ka bib so en chero ne rache ne ko mabe I maraya nyu kiu ka ne rache ni do I maraya ka dum biro donc chako yiri en ki rache ma ne ki maraya ni no way an pa bi nyibi ana bi yiri ko ki rachi ki mingi ni weng kong dan charo an ni kong ke ken ni ino ni be pa bi yelo ngat mo ento pingo dan tam ni giyela. So Anna am a passion motive very much unique. Tere kwa ke la mabe, iloro ke la mabe, itera mabe, chi pe binen racha bigak la rema matwal. Ento kakit ma in pe war ke ki komini, itawani benedong in bedong pe war ke an chi I will make
I will expose your situation. I will expose abi nyur mingi ki wilo wenge. Pien awechini an chalo an dano machalo an ni followers ma mega peu birwen. Pien I cut across. Musically, I'm a musician. Malupe kilwen, I am a general in war. Malupe kileb, I am a linguistic. So all these categories are here when Malupe keep me game bene. I am a soccer man. So Kombeli ati full general bad news better ye general bad news. Honorable Daniel Soka aka General Bad News. Yes. Ka ini miaro winyo bad news, chi roga, chi bi winyo bad news, full dodge, ibi winyo full dodge. So in my ko mabe war kiri an mena bi berko war in logo matwal wa bi ko mabe bi na raja. Ento kay tawni in do nge widlu riu tutwal chi an abi kelo en widlu riu marwate ki megi ni ki come. Bien wan machalo tena chuli wa ko situation weng. Kachalo wan maganyola wa kene around ko ma mani chani ko mamu 7 donyi kede lochi nyoko inge mamu 7 donyi lochi wa ko level weng. Situation kit pa me beda dui ben watwera ko mabe. Then we derive that one from Joseph Coin, Alice Laquena, Chilil, Kilukoya, Chivrion. We have all those style. Kimukana be what training the keyboard Jong better where what learning gin mukana dokenupa. So one machala chuli kai kilu white kip midway don't take inbounds, don't take remo ma make what. So terenera chuli mapela lueng. No remonete mix ke pa muganda nyo nyankole nyo ke kamo eto chuli ma make what ma miene tia chuli wanebe tia chuli ni. About wio ibi nyang ni chuli kara pel mir kiyel. Okay, yellow, ibi nano, ibi no full dodge of Acholi. Ngat maukera chaliet, kubara choli ni, ukero koma choli ki kome eno. Acholi ka pay yellow, pay bi na rache, ento yellow choli. Ibi nyang. For your win you loka duani, Honorable Daniel Soka, aka General Bad News, System Thing Chagwan.